Assalamu alaikum дагы туугандар. Эми биз япошкаларды көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүн баштап жатабыз. Ошол сектор 1деги япошка балары. Каналга жазылып, лайк басканды унутпаңыздар. Сөз түрдө биз аркылуу базар баасын билип туруңуздар. Бүгүн 23 октябрь 2021 жыл. Honda Step Spada 245 000 км жүргөн, 2004 2 объем, такси болгон эмес. Баасы $8300. Алдыңғы терезесінде бир аз жаракасы бар экен, калган жактары жакшы. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр мен артынан бери жакшы кылып көрсөтөйүн. Ысык-көл нөмөрүндө Honda Step Spada. Бул жерде ушу Армениядан келиптир. Чытырыбыды Honda Fit, кагазы эчтекесин жазбай коюптур. Базарга алып чыккандан кийин өзү негизи жазып койсо жакшы болмок. Азыр жазбаптыр, мына Аккорд дагы жазбаптыр, Epson дагы жазбаптыр. Бул жерде кыргыз нөмөрдө Alphard 2003 жылы, 3 объем, газ, бензин. Баасы $12500. Азыр биз салонду ачып көрүп коелу. Монитору, задний камерасы бар. Состояниясы жакшы. Потолок кара түстө. Газ бар. Газ, бензин. Ак түстө Toyota Venom 2002 жылкы 3 объем автомат, $7500. Номери 502 16 96 36 деген номерде турат. Дөңгөлөктөрү кышкы. Жигиттер, газ бар бунда? Газ жок, Газ жок дейт. Бул жакта дагы бир Ысык-көл нөмөрүндө Toyota Mark X автоно чыгыптыр. Дөңгөлөктөрү жайкы. 2007 жылкы рестайлинг. 2.5 196 000 км жүргөн. Номери азыр тосуп калыптыр, азыр көрөбүз. Баасы $7300 сурап жатыптыр. Состояниясы жакшы. Азыр артында ээси дагы бар экен. Салон дагы жакшы, атайын ушундай чехолдорду кийгизип коюптур. Бүт комплект. Монитор, задний камерасы бар. Ачкычты бир аз алып туруп номерин көрсөтүп коелу. 709 81 08 38 деген номерде. Жылы 2007 бе жылы? 2007 деп. Estima газ, бензин экен. Toyota Estima. 2000 жылы чыккан, объем 3 автомат. Номери, ушул номерге чаласыздар. Баасы канча болот экен баасы? Баасы канча болот? $7000. $7000. Нас сатып атам. Toyota Vista. Жылы кайсы? Машинаны атам. Жылы кайсы? 2003. 2003 1.3. 1.5. 1.5. 2003 1.5. Канча болот баасы? 5500. 5500. Клиенттер кайсы номерге чалыш керек? Ушу жерден эле көрсө болот келип. Ошол жактан келип көрсө болот, Азыр номери жок экен. Баасы $5500 дейт. Бизден 2 мүнөт алыспай туруңуздар туугандар. Бул жакта дагы унаалар базарга чыгыптыр. Катар. Бирок көбүнүн кагазы жок экен. Кийинки стримдин кагазы бар экен. Ушул стрим көрсөтөйүн. 2001 2 объем, автомат $4700. Номери 708 69 15 99. Honda Odyssey Prestige. Жылы 2000, объем 3, коробкасы автомат, баасы $4500. Номери 507 50 04 56 деген номерде. Дөңгөлөктөрү жайкы. Салонду көрөлү. Азыр газ бар бекен, жок бекен көрөлүчү. Астында болчу керек көп учурда. Булардыкы запаскасы ичинде болот экен.
датчиги көрүнбөй жатат, газ жогошот. Баасы $4,5 дейт. Анын жанында көк түстө сонурлуу Аккорд. Баасы договорный деп жазып коюптур. 2003-24 механика 707 49 41 66 деген номерде турат. Honda Accord. Бұл жақта Honda Step RF1. Шында қазан дискаға тұрат. Жылы 2000 жылы шыққан. Газ, бензин, коробкасы автомат 2 объем. $6,200. Үстінде люк тағы бар. Моторы привозный басылып тұр. 2 номері бар. Çalıp süreç burasıdır. Basının düşüpürüz deydi. Бұл жақта көк түсті Honda Fit. Жақша болды. Бұл рестайлингті бұл. Рестайлинг парокторымен екен. 1.5 объемда. Задний камерасы мониторы бар. Отырышлары жақша болды. Қошымша айтта кеткен нәрсе бұл кузовында жұмысы жоқ екен. Алдыңғы бамперден астындағы парокторында біраз жасай тұрған жерлері бар. Жыл қайсы? 2002 1.5, басы $5,700. Номері 0770 52 22 28 деген номерде. Ондан кейін бұл жерде Honda Inspire автонасы түсі ақ түсті. Ал жабық. Артында есі бар бұяқта. Аз рейсінен сұраймыз. Қанша олады екен? Есі бұяқта сіз бе? Ал бұяқта есі бұяқта екен. Салонын көріп кетелі. Артыңғы багажы. Honda Inspire. Жылы қайсы болды ма? 2003 объем. Газ бар ма? Газ жоқ. Баз қанша олдат? 6600. Қайсы номерге клиенттер чалыш керек атпасаңыз? Қайсылы? 72 мені. Қатыр айтып қойыз? 11, 12, 13. Біраз ақырына. 11, 12, 13. Ondan кейін бұл жерде Daihatsu Sirion автонасы 2005 жылғы 1.3 коробкасы механика 341 000 км жүрген. Басы $3,900 дейді. Түсі қара түсті. Коробкасы механика. Daihatsu Sirion дейді. Баян Toyota Passat'ның сол ролдосы. Ondan кейін қара түсті, қара түсті емес, көк түсті екен Toyota Venom. Қағазы жоқ мұндағы. Қағазы жазбай қойып тұр. Ondan кейін бұл жерде Toyota Epson 2002 жылғы 2.4 5 вложение $6,600. Номері 501 555 405 деген номерде. Мына жерде біраз адреселер қатар тұрып қалып тұр. Ошол адреселерді тартып өтіп кетелі. Престиж онындағы басы жазбай қойып тұр. Анан кейін бұл жерде 2 адресель күміш түсті. Газ, бензин 160 000 км жүрген 2002-2003 родной краска дейді. $6,700. Daha bir hadise gaz, benzin 2002-2003 автомат 220 000 km жүрген $6,900. Родной краска дейді. 2 номері бар. Çalып сүрсеңіздер болады. Ушулардын жанында дагы bir hadise жақша болды. Задний камерасы бар, бүт состояниясы жақсы екен. 6 объем. 6 объем, 6 цилиндр, 3 объем, 2003, $7,600. Пробег оригинал, үстінде люк бар.
состояниясы жакшы. Азыр эси ичинде эс алыптыр. Тоскоолдук кылбай эле коелу. Андан кийин бул жерде дагы бир күмүш түстө Toyota Wish автоунаасы. Дөңгөлөктөрү кашкы. Жыл 2004, 18, без вложения, $7200. Номери 508 6808 00 деген номерде. Honda Fit 2005 жылкы 1.3. Багасы $6000. Рестайлинг. Азыр эси жок, жалып коюптур. Кузовдору жакшы экен. Сызылган жерлери жок. Дөңгөлөктөрү жайкы. Состояниясы жакшы. Андан кийин бул жерде Toyota Nova автоунаасы 2003, 2 объем автомат. Баасы $5700. Внедорожниктерге обмен бар экен. Үстүнө акча кошуп беребиз дейт. Андан кийин күмүш түстө дагы бир жакшы абалда Honda Accord 240 000 км жүргөн, 2002. Баасы $7500. Honda Accord задний камерасы бар.